Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Sayyidina wa Habibina wa Sabiina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa dhurriyyati wa minan nabiyina wa salin wa alaikum lillahi wa tabi'ina lahum bi ihsanin mitin. Bismillah muallif hadal kitab, syarah hadal kitab, wa masyaihim, wa masyaihina jamil hadisin wal hufat wal a'immatil amilin wa baina ummatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa uluwi wa ulikum jari. Amin. Ila anqala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum ing dalam nalikane salat sapa sira kabeh idza shallaitum ing dalam nalikane salat sapa sira kabeh alal mayyiti ing atase mayit fahlisu mongko murniake sapa sira kabeh lahu maring mayit ad-du'a ing donga. Rawahu Abu Dawud. Dawuhnya Rasulullah SAW bahasanya kalau sampean menyolati seorang mayit maka doanya harus khusus pada dia. Jangan sampean doa untuk diri sendiri. Ya Allah, tak soki ya Allah. Dan nyolatin mayit ya. Wa anhu lan saking Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati ing dalam salat alal janazati ing atase jenazah. Allahumma tu Allah anta utawi panjenengan iku rabbuha pangerane jenazah wa antalan utawi panjenengan iku halaktaha nyiptaaken sapa panjenengan ha ing jenazah wa antalan utawi sira iku hadaitaha nuduhaken sapa panjenengan ha ing jenazah lil islami maring Islam wa antalan utawi panjenengan iku qabatta mundut sapa panjenengan iku qabatta mundut sapa panjenengan ruhaha ing ruhe jenazah. Siapa sih kita oleh si tongtok sama oh Safik wa antalan utawi panjenengan iku alamu luwih ngerti biseriha kelawan rahasiane jenazah wa ala niyati halan lan perkara dohiri jenazah gitu. Jinaka nekani sawa kita na ing panjenengan sufa'a hale pira-pira wong kang nyuwun pitulung lahu maring jenazah faghfir mongko mugi ngapura sapa panjenengan lahu maring mayit. Rawahu Abu Daud. Salah satu doa ya Wasilah bin As radhiyallahu anhu qala dawu sapa Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu
salat bina kelawan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ing atase wong lanang minal muslimina sanging pira-pira muslim fasami'tu nuli ngrungu sapa ingsun hu ing Rasul yaqulu hale dawuh sapa Rasul Allahumma tu Allah inna fulan bin fulan fi dhimmatika iku fi dhimmatika ing dalam tanggungan panjenengan wa habli jiwarika lan taline keamanane panjenengan atau pengreksoe panjenengan, keamanan panjenengan atau pengreksone panjenengan. Fakihi mongko jaga sapa panjenengan. Fakihi mongko jaga sapa panjenengan hu ing fulan bin fulan fitnatal qabri ing siksa kubur, fitnatal qabri ing siksa kubur. Wa adaban nari lan adabin neraka wa antalan utai panjenengan iku ahlul wafai ahlul wafa bira-bira wong kang adat kang nuhuni janji atau ngelaksanakan janji. Walhamdulillah puji Allahumma do Allah faghfir muka ngapura sapa panjenengan lahu maring fulan bin fulan warham hulan muka paring rahmat sapa panjenengan hu ing fulan bin fulan inna kastune panjenengan anta ya panjenengan iku al-ghaffar iku al-ghafuru zat kang akeh ngapurane ar-rahimu kang maha welas rawahu Abu Dawud. Ini tinggal segini manusianya. Hah? Yang 3 pulang. Baju kok hitam semua berkabung atau gimana? An Abdillah saking Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma annahu setune Abdillah iku kabbaro. Maksudnya takbir itu maksudnya nyolati ya. Iku kabbaro takbir sapa Abdillah ala janazati ibnatin ing atase jenazahe anak wadon lahu kadue Abdullah arba'a takbiratin kelawan papat pira-pira takbir faqama nuli ngadeg sapa Abdillah ba'dar rabi'ati ing dalem sause takbiran kang nomor papat papat akadrima koyok kadare perkara baina takbirataini ing dalam antarane takbir loro yaitu takbir as-salisah war rabi'ah. Maksudnya 2 takbir itu takbir as-salisah war rabi'ah. Yastaghfiru nyonaken ngapura sapa Abdillah laha maring janazati ibnatin di pondok iku anu ta ana ngaji darusan ta sampean diuduk gak tak ningkap pireng dua deh suci semua sampean suci ono ngaji kono daripada mek tengangak cengunguk di kene koyokan apa sing ngete dirungokno bingung kan kok maca terus paling iya ngaji apa nih kene ae ya wis lha ya apa mau ngaji Quran apa di sini terserah sampean wis koyo cengangak cenguk gak apa-apa terserah wis di kene gak apa-apa
yastaghfiru nyunakeun ngapura sapa Abdillah laha maring janazati ibnatin wayat ulan dunga akan sahabat Abdillah bin Abi Aufa tumaqala nuli dawuh sapa Abdillah bin Aufa kana ono sapa Rasulullah SAW iku yasna'u gawe agawe sapa Rasulullah SAW hakada ya kaya mengkene ipanjang berdirinya setelah takbir yang keempat. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat sebenarnya juga dianjurkan untuk memperpanjang doa setelah takbir keempat, tidak pendek. Ini yang diceritakan bahwasanya berdirinya Abdullah bin Aufa ini meniru Rasulullah SAW. Kadar lamanya katanya beliau, katanya rawi, kaqadri ma baina takbirataini, seperti kadar di antara dua takbir yaitu as-salisah wa rabi'ah. Setelah takbir salisah, nah, agak lama doa, dan yang rabi'ah sebelum salam juga agak lama juga, enggak cepat. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat kabbaro takbir sapa Abdullah arba'an kelawan papat. Pamakasanuli meneng sapa Abdullah saatan ing dalam semongso hatta donantu sehingga nyono sapa ingsun annahu stune Abdullah iku sayukabbiru bakal takbir sapa Abdullah khamsan lawan kaping 5. Saking lamanya kata rawi itu dia sampai saking lamanya saya menyangka si Abdullah ini mau takbir kelima. Tsumma sallama nuli uluk salam. Tsumma sallama nuli uluk salam sapa Abdullah an yaminihi saking tengene Abdullah wa an simalihi lan saking kiwane Abdullah falamma insarafa nuli ing dalem nalikane bubaran sapa Abdullah faqulna mongko ngucap sapa kita lahu maring Abdullah ma iku apa hada utai iki kelakuan kok lama banget ngapain sampean ketiduran ya ngantuk piye. Pas jawab Abdullah waqala nuli dawuh sapa Abdullah bin Abi Aufa ini sedune ingsun la azidukum ora nambahi sapa ingsun kum ing sira kabeh la azidukum ora nambahi sapa ingsun kum ing sira kabeh alama ing atase perkara raaitu kang ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kang gawe sapa Rasul saya ndak nambahi terhadap kalian atas apa yang sampai lihat saya tidak nambahi atas kalian lebih dari apa yang saya lihat dari Rasulullah SAW melakukan. Ya gini ini Rasulullah kalau doa setelah takbir keempat au hakada utawa kaya mengkini au hakada utawa kaya mengkini sana nglakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu nyatakan hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim wa qala lan dawu sapa Hakim hadisun sahih hadis sahih babu Isra'i uta iki ku bab nerangaken Isra kesunahane Isra gasik cepat-cepat menyegera bil janazati kelawan jenazah. Kalau seorang meninggal segera dikuburkan, jangan sampai terlalu lama, kasihan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal ya, beliau dikuburkan setelah 3 hari. Beliau dikuburkan setelah 3 hari. Itu pun apa ya? Sahabat ki bingung. Rasulullah katanya dikubur nang ndi? Dan itu pun gentenan yang sholat itu. Sholat apa? Jenazah itu. Gantian. Akhirnya yang dipakai adalah kaulnya
pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah, ya, bahasanya Nabi itu dikubur di tempat di mana dia meninggal. Dufinal anbiya fi makanin matu fihi. Nabi itu kalau meninggal dikubur di tempat di mana beliau meninggal. Maka dikuburkanlah Rasulullah SAW di kamar Sayyidah Aisyah. Pas di kamar Sayyidah Aisyah kuburan Rasulullah SAW. Selama itu Sayyidah Aisyah tetap nempati kamar itu ya, sampai abahnya meninggal, Abu Bakar mau dikuburkan situ, dikubur juga, kamarnya juga masih dipakai oleh Sayyidah Aisyah sampai Sayyidina Umar meninggal. Kemudian Sayyidina Umar minta Sayyidah Aisyah untuk bisa dikuburkan dengan dua sahabatnya, yaitu Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya diizinkan dikubur di situ. Akhirnya Sayyidah Aisyah tetap di kamar itu, tapi disatir, kasih satir, karena ada orang lain di situ, ajnabi, yaitu Sayyidina Umar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, asri'u apa ini? Nyepetake. Aki-aki sapa sira kabeh. Aki-aki sapa sira kabeh bil janazati kelawan jenazah. Fa in taku mongko lamun ana sapa jenazah iku sholihatan, wong kang saleh, fa khairun mongko iku bagus. Tuqaddimuna ha, dinginaken sapa sira kabeh ha ing jenazah ilaihi maring al-qabru, ini maksudnya ilaihi maring kubur. Fa in taku mongko lamun wa in takulan lamun ana apa jenazah siwa zalika, seliyane mengkono-mengkono mazkur, maksudnya enggak salehah, bagaimana? Fasarun mongko iku Allah tadaunahu, nyelehaken sapa sira kabeh hu ing nyelehaken sapa sira kabeh harusnya ha ini kalau jenazah sini. Tuqaddimunaha enggak. Fasarun tadaunahu an qaribikum. Fasarun mongko iku Allah tadaunahu, nyelehaken sapa sira kabeh hu ing kubur an riqabikum, saking pengawasane sira kabeh. Muttafaqun alaih. Jadi gini, kata Rasulullah SAW, kalau ada jenazah segera selesaikan penguburannya, asri'u bil janazah. Kemudian fa in takus salihah, kalau dia orang baik maka baik, disegerakan. Tuqaddimunaha ilaihi. Kalau dia jelek gimana? Maka tebun Rasulullah SAW, ya cok suwi-suwi ono di omah, segera taruh, jangan lama-lama ada di anriqabikum. Tadaunahu anriqabikum, menjauh dari tempat sampean. Anriqabikum itu menjauh dari tempat sampean.
Fayam bagi isra bihi liyadhkur an qurbi binaili ma'adil wa ta'khir fawid alaihi ba'dahu. Terus wa fi riwayatin lan dalam siji riwayat Muslim kadua Imam Muslim fa khairun mongko iku bagus tuqaddimunaha dinginaken sapa sira kabeh ha ing jenazah alaihi ing atase kubur alaiha ing atase kubur. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawu Sa'id al-Khudri kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono sahabe Abi Sa'id qala ngucap sapa Abi Sa'id kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawu sapa Kanjeng Nabi idza wudi'at ing dalem nalikane den selahaken apa al janazah tu jenazah fah tamalaha mongko nggawa ha ing jenazah sapa arijalu pira-pira lanang ala nakihim ing atase pira-pira pundake rijal, pira-pira pundake rijal. Fa ing kanat mongko lamun ono apa jenazah iku salihah qalat ucap sapa jenazah qaddimuni dingin ono sapa sira kabeh ning ingsun. Fa ing kanat mongko lamun ono apa jenazah iku ghairu salihah liyane wong kang bagus qalat ngucap sapa jenazah li ahliha maring keluargane jenazah wailaha tuh rusak jenazah hanya ke jenazah tuh rusak jenazah iki. Aina tadhabuna aina ing dalem endi tadhabuna nggawa sapa sira kabeh biha kelan jenazah palang Madura neng modeng Madura wailaha duh palang ki beda meriah ki beda mah bahaya deh. Wailaha kalau dimaknain secara letterlek bahasanya mungkin gini maknanya. Aduh siksa jenazah ini, siksanya. Yasma'u ngurungu sautaha ing suarane jenazah. Sapa kullu sayin saben-saben suwi-wiji, sapa kullu sayin saben suwi-wiji. Ilal insana kejaba menungso kecuali manusia. Jadi jenazah itu waktu mau dikuburkan itu dia juga ngomong ya, tahu dilihat siapa yang megang, siapa yang ngeramut, tuh tahu. Gini, saya tanya. Kalau begitu rohnya jenazah ini kemana sebenarnya? Ada di badan atau keluar lihat badan? Jadi badannya sedelok, jadi kerungune kan, atau dia masih di ruh, dengar sampean ngomong, lihat sampean jangan. Wallahu alam, ndak turun tutup gitu. Walau sami'alan lamun ngrungu sapa al insanu nungso la sa'iqa mongko yakti semaput sapa insan. Kalau seandainya manusia bisa dengar maka langsung glebak semaput. Bukan kaget karena ada mayit bisa ngomong, bukan. Saking kerasnya, saking dahsyatnya apa yang diomongkan. Ya sing sering kalau punya orang tua atau mbah itu sering dikunjungi kuburannya. Karena dawuh Rasulullah SAW ini orang mati itu akan terhibur dengan datangnya orang yang hidup.
pada nebeen nyongok leng sepunah Ki Odi. Apa ya? Mengunjungi. Sampai di Surabaya rumahnya. Kan lebaran 1 tahun sekali kan. Itu menunjukkan mereka bahagia. Sebagaimana seperti itu. Seperti itulah orang mati. Orang mati dia, tapi bisa lihat siapa yang datang, siapa yang lewat, siapa yang berdoa. Montak teman datang live, mayitah kesepian, menunggu transferan doa dari orang-orang dengan ila jami'il muslimin wal muslimat, termasuk itu rebuan. Babu takjili qada iddaini utawi iki kubab nerangaken diseaken bayar utang anil mayyiti saking mayit wal mubadarah lan akeh-akeh ila tajzihi maring ngramut mayit illa ayamuta kejaba yen to mati sapa mayit fajatan kelawan kaget fayutrok mongko den tinggal sapa mayit hatta yatayakon sehingga yakin apa mautuhu matine si mayit. Saya ingat pernah lihat ini di TV itu ada kan gini. Kalau dulu di masa di Inggris atau di Amerika itu kalau ada meninggal, di Inggris ya, kalau ada yang meninggal itu gini. Jadi di kuburannya itu dikasih tali ke bawah, di atas ada loncengnya. Apa? Tako odik boleh. Iya benar itu. Benar. Takut hidup lagi. Takut matinya itu. Ya pokok kan gini, ini nih kata beliau nih. Yang di akhir itu kecuali matinya dadak. Maka kalau dadak dibiarkan dulu. Sampai apa? Sampai benar yakin bahwa mati. Iya, ada lonceng. Tapi kan memang ada kan ya? Apa kasus mati suri itu ada. Ini bab menerangkan untuk segera membayar hutang untuk si mayit dan segera diurus jenazahnya. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala daus anan Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala daus sapa kanjeng Nabi nafsul mukmini utawi awake wong mukmin iku muallaqatun dan gantung bidainihi sebab utangi mukmin hatta yugda sehingga den bayar anhu saking mukmin hatta yugda sehingga den bayar apa den anhu saking mukmin. Apa maksudnya muallaqah bidainihi? Qala Suyuti ai mahbusatun an maqamihil al-karimah. An maqamihal karimah. Maka dia akan ditahan dari tempat yang mulia. Kalau seandainya dia masuk surga ini atau akan mendapatkan nikmat kubur, kalau enggak segera bayar, maka nikmatnya akan di stop dulu. Walaupun orang baik kalau utangnya enggak segera bayar,
maka fasilitas VIP yang harusnya dia dapatkan di kuburan diberhentikan dulu. Mu'allaqah, artinya digantungkan dulu. Hah? Apa? Ini kebanyakan hutang anu ya. Hutang apa namanya? Maksudnya hutang uang. Kalau sholat itu, khilaf ulama hutang sholat itu, apakah bisa dikodok oleh orang lain menggantikan dia atau tidak? Khilaf ulama. Dan itu khilafnya kuat. Ada yang bisa, ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Kalau sampai mengikut yang bisa, maka ya sampai kodok silahkan. Kalau bilang tidak, maka itu jadi tanggungan dia kepada Allah. Tapi kalau tanggungan itu gini ya, kalau masih urusan dengan Allah itu mudah. Si mudah, artinya tidak sesulit urusan dengan manusia. Kata-kata mangkana fi akhiri kalamihi la ilallah dawalal jannah itu masih tertahan kalau dia punya urusan dengan manusia. Barang siapa yang akhirnya la ilallah masuk surga, tunggu dulu. Punya hak, dia pernah dolim nggak ke orang? Punya hak orang lain pernah diambil nggak? Itu nggak bisa diampuni. Oleh Allah nggak bisa. Artinya karena itu urusan dia dengan yang berat, itu urusan sesama manusia. Kalau Allah masih bisa. Terserah Allah, dan Allah itu Maha Pengampun. Kalau yang ikut madhab yang boleh, banyak yang nggak boleh. Itu saya ingat apa namanya, kayak mustajab itu ketika meninggal itu wasiat ke bapak Yamsu. Jadi menggule sobung omor, tolong kodoin sholat guleh Pak Polware. Tolong kodoin, iya ke bapak. Akhirnya dikodok. Setiap sholat 5 waktu, setiap sholat itu sholat dukaleh sampai Pak Polware. Iya, sampai Pak Polware. Apa kes di trouble ya, trouble bagi, ya bisa di kan gini ya, utang kan harus tahu hitungannya sebenarnya. Kalau kita ngomong utang kan harus tahu hitungannya sebenarnya. Serang siapa? Ki Hapi, Ki Hamid, iya. Diminta oleh keluarga. Kalau ngodoi itu pas ngodoi orang gini ya. Lek ono wasiat iya. Kalau ada wasiat jelas ya. Tapi kalau nggak ada gimana? Kita kan nggak jauh juga hitungannya berapa. Kalau memang kita mau kodoi. Pas apakah bisa? Kan permasalahan lagi. Apakah bisa ngodoin sesuatu tanpa izin orang yang mau dikodoin? Artinya tidak ada ijazah itu izin. Saya juga muskil. Ya tahu, wallahu alam. Belum nutup nih. Rawu Tirmidzi qala hadisun hasan. An Husain bin Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhah bin Al-Bara radhiyallahu anhu marido iku marido lara sapa Talhah. Fa'atahu mengkonkani hu ing Talhah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'udu hale nilai isabang Nabi hu ing Talhah. Faqala nuli ngucap sapa Nabi, "Ini sedune ingsun iku la ara ora ningali sapa ingsun Talhah ta ing Talhah. Illa qad hadasa kejaba temen
wis tumiba fihi ing dalam Talhah apa al mautu mati. Fa'adinuni mongko awe idin sapa sira kabeh ni ingsun bihi kelawan Talhah. Fa'ajilu mongko ake-ake sapa sira kabeh bihi kelawan Talhah. Fa innahu kuran setuhune kelakuan iku layam bagi oleh ora sekjo li jifati mukminin kadue jasate wong muslim li jifati muslimin kadue jasate wong muslim apa antuh basa yen to den eker yen to den eker atau den tahan so apa jifah baina dhahranai ahlihi ing dalam antarane keluargane jifah. Ini gini. Jadi suatu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW mendengar. Jadi Talha itu kan meninggal ya. Beliau itu mendengar bahwasanya si Talha bilang gini, meninggal dia. Beliau meninggalnya malam. Dia bilang gini, finuni lailan. Apa? Kubur saya malam itu juga. Walhikni birabbi, sampaikan saya kepada Tuhanku. Wala tada'u Rasulullah, jangan tinggalkan Rasulullah SAW. Fa ini akhafu alaihi minal yahud ayyusiba bisababi. Saya khawatir kepada Rasulullah terhadap Yahud, takut terjadi apa-apa sebab saya. Tebuna Talha. Wallahu a'lam. Fatihah. Berubah baunya, berubah bentuknya, artinya sampai tercium bau. Segera baik kalau memang ada yang tunggu ya. Tapi kalau terlalu lama kasihan si bayi.